Sudije daju znak starteru da pusti ovu trku. 3 Italijana, 2 Šveđanina, distanca 1600 metara. Start ove trke, Zuma Horse ide iznutra, ali čelo želi Gomez. Gomez sa Branislavom Mukićem. Na drugoj poziciji tamo u galopu je Velvet Dancer sa Stevanom Sičem mlađim. Isključenje, dug galop, isključenje za Velvet Dancera. Dakle, sada imamo u memorijalu doktora Lazara Pankovića 4 kasača, čelo za Gomeza, druga pozicija za Zumu Horsa, na trećem mjestu je Flex Lane, izvlači Flex Lane-a Zoran Petrović, iza Flex Lane-a parkiran Charlie Dibret sa Borisom Kičerovićem. Isključenje je bilo broj 3, Velvet Dancer, dakle obaveštenje za Stevana Siča mlađeg, prva pozicija Gomez, u galopu je sada i Flex Lane sa Zoranom Petrovićem, na drugom mjestu Zuma Horse, na trećoj poziciji je Charlie Dibret, vratio je u kas Flex Lane-a Zoran Petrović, izjednačeni sada Charlie Dibret s polja sa iznutra Zuma Horsom. Treća pozicija Zuma Horse, na drugoj poziciji je Charlie Dibret. Nameračio se Charlie da sada napadne i Gomeza. Može li Gomez do druge pobjede posle one u Leskovcu prošle jeseni 11. oktobra? Gomez i Charlie Dibret skoro pa je izjednačeni. Treća pozicija za Zumu Horsa i Borisa Novića. Iza njih nalazi se Velvet Dancer, to je krilo isključeno zbog dugog galopa, pa da vidimo završnicu memorijala. Doktor Lazar Panković iznutra ide Gomez, ali kroz sredinu prednost ima Charlie Dibret. Može li do prve pobjede u Srbiji? Nije bio uspešan u Subotici. Charlie Dibret i Boris Kičerović izvode triumfalni ples. Druga pozicija Zuma Horse i Boris Nović na trećem mjestu.